Сегодня, 17 февраля 2024 года, штурмовиками разведывательного батальона 74-й гвардейской бригады был освобожден Berhasil kuasai medan pertempuran di arah Avdiivka, kelompok tentara ini kirim salam ke Siberia dan seluruh Rusia. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 19 Februari 2024. Rekaman yang berdurasi 40 dan 16 detik tersebut merekam sejumlah tentara Siberia yang sedang mengirim pesan sambil mengibarkan bendera Rusia di tengah-tengahnya. Disebutkan dalam narasi unggahan, tentara Siberia dari Brigade ke-74 sebelumnya menyerbu sejumlah wilayah kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, di mana kelompok militer Siberia yang berhasil memenangkan pertempuran memukul mundur infanteri Ukraina dari medan perang. Hal ini ditandai dengan tentara Siberia yang dengan berani mengibarkan bendera Rusia. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari kubu Ukraina terkait dengan insiden ini. Сегодня, 17 февраля 2024 года, штурмовиками разведывательного батальона 74-й гвардейской бригады был освобожден населенный пункт Авдеевка. Пользуясь случаем, хотим передать пламенный привет нашим землякам. Казань, Шира, Аргаск, Новосибирск, Омск, Черепаново Татарстан, Казань, Ханты-Мансийск и Красноярск. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.